nga piece khara laujarani yam chawsu chawdawa yam piksu piktaba adu de ingredient khara hapane bako garam masala ne murok ne yangang ne ke hapane adu matungda thumsu hapane si ai na hapsari si ginger garlic paste ne adu dugat phajana mix up tawraga phajana nga hatang thammani thamma matungda fry tawragani fry tawgadawri thaw haira matungda fry si tawrani fry tawga matamda yam kanju kandana yam tapsu taptana tawrani ko medium flame da ko aduga yamna sumunba yaroi mayai oramna mulhallani maramdi amuka thong kidori ne basi si ko aduga yeng si to lokhat pa si de yeng machu si yam phajare ko yam ready soiraga yam chaba de hekta hawdoga mongdani tawri si adu matungda mathang tawdori sina yen ni yen thong basi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯊꯣꯡꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯊꯥꯎ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯥꯏ ꯃꯆꯨꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯏ ꯃꯆꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯡꯀꯪ ꯀꯪꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯤꯅꯠ 10ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯃꯁꯥꯏ ꯃꯆꯨꯝ ꯀꯪꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯔꯥ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯖꯤꯔꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯨꯝ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯖꯄꯠꯇ ꯁꯤ ꯊꯨꯝ aduga machan mayam singko sina chicken masala murok hapani ko adu hapa matungda ngatang olani si machum chendra matungda si sina mukka akhoi tilo paste ne ba ko sina mukka garlic paste ni aduga anga amana tomato paste ne ba ko si hapa loira matungda tablapna dum low flame da tharaga machum makoi singsi pum loi halaga ising so aba haptana thong bane ba ko si yam hawbane si chili now mayam singda so dum try to ga yagani ado amutang try to raga yeng haningi mayam yam hawbani sanga yam pamba mi singdi dum try to haningi ko amutang yimbiyo si machum si khajana kang halaga to ga yam hawbani mathan sidi nga taw khibdo adu thongna bani thaw here ko thaw here matungda zira hapani zira hapa matungda tejpata haribo murok anganda hapani adu mulla matungda ha ikone si sidi tilo gi paste ne ko grinder da ta ga sembani aduga ginger garlic ki paste ne aduga khamena ki paste mo hapa ga phajana okhaira ga mulhalla matung sidi amuka ikona yengang murok angamba aduga kashmiri murok thum fish masala hapa ga phajana okhaira ni mulhalla ba matung sida amuka ising khalitang hairaga amuka mulhangani adui matungda amuka ikhoina si mullaba matung sidaida nga amuka hapane ba ko nga si masagi so khara mullaga ngoda fry to da mullaga leirabanina yam kui tablapna dum kuidana low flame da haidare ko aduga tawrani si masai mahi amuka ngala matungda ising khalitang amuka hairaga mamai kupa mulhallan ade ising mahi munbagi ngairane ba ko aduga dum loisanbe yare si adum loisalame mayam si yam hawdo mal. Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chaja gadori si san thong bane si sina yen thong bane yen si aikoina mahi hapta vida fry tawraga thong bane ko yam kangna thong bane mahi chu hapta vida si mamang da recipe macha am yaw bane mayam ming bi yam haw bane ko try to ba yani adum duga nga fry tawraga amaka thong bane salad karama cold drink amasu yauzari adu chili now mayam sing howdringi mangde chili now sing da request to jage ai gi video asi loiba ho yang biraga ai gi channel asi bu subscribe to biramo like comment share su to biramo chili now mayam support to bigani haina thajai ho basi di nga de horaga ko nga de ho na phai hai adu nga si de yo ina horaga ko nga de how do male horaga ko yam hawe yen si zan chani ngam ne yen si am ta han sa ki hawe pura fry to ra ko sing out of the to na ba ka nibu amuk to sumaugi ga
ꯍꯧꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯟ ꯁꯥ ꯂꯧꯊꯈꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯁꯟꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ichil ina mayamsing mathang kari chasige haibado adum engonda comment tawbiro ai adum video ama ani gi manungda adum tawjarake yam hawra yam hawra mayam nga makok ni ko murok saya fazana sa nga sidi
ꯊꯥꯎꯅꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯎ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯎꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ Sini ya. Ichilina mayam sing aigi video asibu midiang tabi na video makta thagat sari aigi video asibu mayam enjoy to biragadi aigi channel asibu subscribe to biramu like comment share to biramu mathang dasu ano video yam nungai bo puthok sarke aduga ichilina mayam sing comment to biramu mathang kari mathen cha sige haibatu mayam haibiro wai mathang video amma ani natragna ahum bhogi manung dai soidana prepare to jarake adu ngasi gi matang asida bye.